Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zilokhu ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezo y'ndaba engizenza njengamanje. Ngabe-ke cindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ethi hhayi impela-ke umkhonto-ke uyagwaza-ke emva kokuba-ke kumenyezelwe-ke laphana-ke ukuthi-ke i-MK-ke laphana-ke izokwenza i-1 year anniversary celebration mhla zingu-15 December-ke laphana-ke ku-celebrate-a-ke ukuqala-ke kweqembu-ke umkhonto wesizwe-ke laqalwa mhla zingu-16 December-ke laphana-ke. Namhlanje-ke bekukhona-ke i-meeting-ke, le meeting-ke u-day 2, le meeting-ke bekukhona-ke nanomongameli-ke we-MK-ke laphana-ke u-Mr.-ke Zuma-ke laphana, uJacob Zuma unqamalala-ke laphana MK-ke ibe singena kwikhasi layo-ke yabe sibhala-ke yathi day 2 members of the National High Command convened in Durban, KwaZulu-Natal ahead of the party 1 year anniversary celebrations. Yase-ke ifaka iy'thombe-ke beshuthiwe-ke kuyo-ke leyo meeting-ke impela-ke kwavezana ukuthi-ke ihambe kahle-ke i-meeting-ke laphana-ke izoba-ke impumelelo-ke le anniversary celebration-ke ezoba mhla zingu-15 December. Kwanxuswa-ke nabantu ukuthi-ke baphumelele-ke ngobuningi babo-ke laphana-ke eMoses Mabhida-ke kuyogcwalisa inkundla-ke. Mina ngicela laphana singena comment section if usho uvo lakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukwazi ukhiphe nesenti-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngifakela zona-ke kulona-ke leli khasi leli-ke kusukela-ke manje.